Amen. Amen. Bazalwane sizokwenza nje as in previous weeks into esizoyenza sizofunda manje and then ekugcineni sizoba ne prayer session yethu. Yeah. So into engifisa sibuke bazalwane is very short. I wish nje sifunde isikhathi esifishane so that mhlambe sibe nesikhathi kwi prayer. Kuningi esikufunda abazalwane and iyodwa into ezosiza ukuthi lo esikufundayo knowledge le igcine seyini seyi-action siyabona bazalwane siyakhumbula ukuthi into yokugcina esiyifunayo ukuthi sibe informed but not transformed. Siyabona bazalwane akumele sibe ne-information eningi ibe ingekho i-transformation eningi. Siyayizwa bazalwane ithi iBhayibheli siyayikhohlisa uma ukuthi siyezwa kodwa asezi. Siyayizwa bazalwane ngiyokhuluma nje kuthina sonke siningi into esisifundile kakhulu. Sifunde ngokukhuluma, safunda ngokudla, safunda ngokugqoka, safunda ngecharacter, kakhulukazi ngecharacter alukho usuku oludlulayo singafundanga ngecharacter bazalwane. Into engiyoyisho kuthina sonke, myself included, ayisimane sibuyele emuva sibheke ukuthi kulezi zinto esesizifundile yeyiphi engingakayenzi. Siyabona leyo nto then ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize ngikwenze lo ngikufundile ngoba yi-waste ukufunda kodwa ungenzi. Siyabona bazalwane and manje ngenxa ukuthi isikhathi aseke isikhathi sokuwaste. Asike isikhathi sokuwaste. So ngathi uNkulunkulu angasisiza kakhulu na njengoba sikhuluma bazalwane ukuthi isikhathi siphelile sizobona njengoba sizofunda. Isikhathi siphelile and siyabazalwana ukuthi silindwe yi-crisis yezinsuku. Ubunzima esingakazi sikubona uma ufunda kwincwadi Great Controversy page 622 kuthiwa it is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality. Sayizwa leyo nto? It but that is not true of the crisis before us. It is the most vivid reflection cannot picture the magnitude of the ordeal. Sayizwa leyo nto? Kuthiwa bazalwane njalo abantu babecabanga ngobunzima baya exaggerate bagcina benza ngehaba kodwa kuthiwa lokho akuyona iqiniso ngalomzimo obusilindile. Kuthiwa nawe sewucabange kanjani ubuhlaziya kanjani kuthi akufiki kulento ezokwenzeka ngempela. Siyibona leyo nto. So uNkulunkulu ngathi angasilungisa bazalwane sibe ready and part of the preparation esayifunda bazalwane yebo i-character i-1 very important, that's the most important. But eyosibili bazalwane ukuphuma la emadolobheni. Siyibona bazalwane sizovaleleka ngempela emadolobheni. You know ngofunda kwincwadi Country Living page 11 ithi ere long there will be so much strife and confusion in the cities that those who desire to live them will not be able. Siyibona kuthiwa kuzoba khona isinqushunqushu esiningi la emadolobheni ngendlela yokuthi abafisayo ukwashiya angeke bakwazi. Siyibona leyo nto? Akuyena wonke umuntu ozosala la emadolobheni ofisayo ukusala. Bakhona bazobefisa ukuphuma kodwa ngenxa yokuthi sidileyiye. Siyibona nani bazalwane singakwazi. So nje into engiyishoyo manje ngokusiza uJesu bazalwana amandla khona. Do you think uJesu angashintsha bazalwane ngasinikeza amandla okuyenza? Ngeke ayisho bazalwane. So amandla khona so ngokusiza nje uJesu konke bazalwane esikufundayo sik-apply. Ngiyakholwa mina, that's why
ngithanda ukuthi masifunde ngiphathe nje ipeni lami elibovu la nabakufundisa abani ngithi othi ngimakhe amavesi afundwayo ngoba inkolo yami ithi uNkulunkulu ngeke alethe into abona ithi asiyidingi sibe sikhuleka every time before uqala isabathi ngakho siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akhulume nathi so uNkulunkulu uzoletha into esizidingayo uNkulunkulu uyasithanda yabo so bazalwane uNkulunkulu angasiza wangempela eyisikwenze bazalwane asifundisa kona kumkhuba wezizukulwane zonke ukuthi ama message walezo zikhatha abazilaleli do we know that abafarisi ngesikhathi sika Jesu awebheke emuva kwabo bethi hey obaba bethu bayiphila ngesikhathi sasemuva why bebengamlaleli uJeremiah why bebengamlaleli uEzekiel siyenza leyo nto nalabo besikhathi sika Ezekiel naseJeremiah babheke emuva kubona ukuthi awu why bebengamlaleli uMoses awu nana kubebeshona ehlane siyabona leyo bazalwane but labo abakhuluma leyo nto ngaleso sikhathi bona balaleli leyo nto uNkulunkulu ayishoyo for that time siyabona bazalwane so uNkulunkulu athi angasisiza kakhulu asisiza kakhulu last week safunda leli class lovangelo sifunda ukuvangela sifunda ngama-study kumele siwenze esivangelo and bazalwane ayikho into yabanje manje singamasabathi singama-7 day Adventist sonke into esiyizalelwe into uNkulunkulu asilethele yona la ukumemeza this message you know uNkulunkulu mayikhuluma Isaiah chapter 58 verse 1 uthi cry aloud spare not uthi lift up your voice like a trumpet uthi tell my people their transgression and the house of Israel their sins siyibona leyo nto uthi spare not njengoba uthi spare not ungabambi lutho phakamisa izwi lakho ukhale siyizwe bazalwane ayikho enye into uNkulunkulu asilethele yona ngaphandle kwaleyo so kusingavumeli kubekho umsebenzi kubekho ama relationships kubekho ama attachments noma attachment yefamily uma ngaba umndeni wami indlela irelationship yethu yami nawo uyiyona uyangivimba ukuthi ngikwazi ukwenza lento kumele umndeni uphoxeke nanje sidlethele bazalwane bese ifunda yokuvangela Jesu washiya izulu can you imagine leyo nto Jesu washiya izulu kuze abantu basinde so abantu bayadinga ukuyizwa leyo nto abantu bayadinga ukuyizwa leyo nto abantu abakeze last week safunda ye-worship safunda kani ye-worship ngokukhuleka ke uNkulunkulu angisho and safunda ukuthi khona i-true ne-false angisho kunjalo and safunda ukuthi i-true yile hambelana nezwi kaNkulunkulu angisho bengekho last week bazalwane ongathi mayeza uyafisa ukuzo uphinda zile study angazi noma bakho beberekhodile ama voice note kodwa njalo ku YouTube akhona ama study njalo noma so record sibuke siwafake very important study khona i true and false worship sasithe sibona kanjani bazalwane imfundiso zabantu amasiko abantu siyakhumula incwadi kaMark chapter 7 ku verse 9 la uJesu athi impela nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuze nigcine ini amasiko enu so safunda last week ngesiko lokuqala uSathane abambe ecishe umhlaba wonke ngalo ubungcwele besonto saveza ukuthi usuku lukaNkulunkulu iBhayibheli lonke isabatha sabatha eNkulunkulu wasibonisa bazalwane saliqala ekuqaleni uGenesis so yophuma nalo ukuthi sasafika kwizikhathi zethu sabona nangezikhathi zethu isabatha libalulekile uNkulunkulu efisa siligcine savala ngomcabango othi uma ngabe isabatha libaluleke kangaka kusukela ekuqaleni uze kufika isikhathi zethu futhi isabatha livele lingomgqibelo kwenzeke kanjani ukuthi manje abantu sebegcina isonto kushintshe kuphi siyakhumbula yes saveza bazalwane incwadi kaDaniel 7 verse 25 ngisenze recap ngakho singavuli ukuthi kunombuso uNkulunkulu waseyiprofethile ngawo ukuthi uzoshintsha izikhathi nomthetho uzohlosa ukushintsha sayizwe lonto so lento yenzekayo bazalwane akuyona into uNkulunkulu angayibonanga ngeke kumsurprise uNkulunkulu yamsurprise uNkulunkulu so now bazalwane into sifisa ukuyibona
yileyo umbuzo. Sabe safuna lelo verse kuphela. Sathi sizofunda namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzeka kanjani. Nawo part 1 ukuthi kwenzeka kanjani. And bazalwane mangena part 1. Ngingaze ngithi lena indlela umuntu ozokufunda naye omintroduce ngayo, omfaka ngayo kwincwadi kaDaniel. Siyabona lo bazalwane. Ziningi izindlela, there are many ways ngangena ngomfaka eqaleni, but uNkulunkulu esihola manje usibonisa ukuthi umuntu simfake la sifuna ukuthi akushintshe kanjani uthi okay asenincwadi kaDaniel ke manje siyofunda incwadi kaDaniel. So namhlanje sifunda incwadi kaDaniel. And ngicela ukubonisa ivesi elivezayo ngongaphikiseki ukuthi uJesu uyafisa ukuthi abantu abaphila kulesikhathi sokugcina bafunde ini incwadi kaDaniel. Asini incwadi kaMatthew 24. Matthew 24. Matthew 24. Yithi bazalwane mhlambe sithobisa amakhanda ngivule umkhuleko. Tata nothando olumangalisa kakhulu, siyaziphosa kuwe. Sibancinci, siyora abancinci inkosi yakwabadala, sonke siyakudinga. Nangoko xa sifunda ilizwi lakho uya leading kakhulu ngosifomoya yakho ingcwele singabantwana. Ayikho inkosi into singayi-understanda without your Holy Spirit, Lord. Please, Father, help us. Futhi ngomoya wakho ingcwele kuphela Nkosi ongathatha izinto esesiziqhelile uzenze Nkosi zisikhuthaze nangoku, even though we've heard them before. Please, Heavenly Father, cela usincede kakhulu. Siyadinga Nkosi ukukhuthazeka. Siyadinga Nkosi kakhulu ukuva ilizwi lakho Nkosi lithethe nokuphila kwethu. Kakhulukazi Nkosi, we are just asking for amandla to apply izinto Nkosi esizifundayo. Please, Father, ngicela uthethe nathi ngoku. Cela usixolele izono zethu Nkosi. Usihlambe Nkosi konke okungalungi. Please, King of the universe. Siyacela Nkosi kakhulukazi because I'm a child. Akho kwanto Nkosi engikwazi ukuyithetha kakuhle futhi nendiyazi kakuhle. Sininzi Nkosi into endingasazi. Ndiyacela Nkosi that you take over ngoba Nkosi wena wazi yonke into. We're asking kakhulu by in the name of Jesus Christ. Amen. In Matthew 24 ngisho. Very very quick. Let's say Matthew 24 bazalwane. Sesifike. Okay. Ayesibuyeni bazalwane uthini uNkulunkulu ngayo le ncwadi. Verse 15, Matthew 24 verse 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyaka encithakalo ashiwo nguDaniel umprofethi emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Bisiqhubeka ithi lo seJudiya akabalekile ezintabeni. Sebona leyo nto. Yes. Do you see ukuthi uJesu bazalwane, one of the things wayitshela abafundi bakhe mabefuna ukunderstanda ngathi izimpawu zesikhathi sokugcina into ekumele bayenze kwakuyini? Kodwa kumele baqonde incwadi kabani? kaDaniel. Sebona leyo nto. Ukhuluma ngamanyala wencithakalo akukhulunywe ngawo bani? uDaniel. Nabazalwane siphila esikhathini la uSathane incwadi kaDaniel nesambulo uyivalile akafuni amabandla ayazi. And uNkulunkulu izulu liphathise thina lencwadi. Sebona leyo but manje nakwelethu ibandla seyingenile uSathane. Ufuna ukuthi lencwadi ithini ingafundwa. Sebona noma bazalwane. Ngoba lencwadi yambula bazalwane ama tricks wakhe uSathane, yambula nendlela uNkulunkulu azosilulela ngayo, yambula nothando lukaNkulunkulu. Yambula izikhathi sikuzona. Kuyingozi ungasazi isikhathi. And watholi lana ukukhuluma uJesu imbali. Uthi asazini asifunde lencwadi kaDaniel. Sikhuleke because mangathi mina nginga-understand phinde ukhuleke ukhuleke until God gives you the understanding. Sayibona lo bazalwane. Ukulasiza. Siyeke manje kuDaniel chapter 2. Sizokwenza into esingajelanga ukuyenza, ngifuna ukubona isoke senze kanjani. Ngoba ngiyabona ukuthi kuyashisa abazalwane bazokozela. Ngicela sizoyifunda yonke bazalwane, sizothatha ama-10. Soyifunda yonke iDaniel chapter 2, sizothatha ama-10. Umuntu osayifundile angamsafunda kwesibili. And then mase ngibona ukuthi baphelile laba nje abanesibindi sokumane befunda. Ngizoqala sengizikhombele. Ngicela sengicela usifundele.
Okay. Daniel chapter 2. Very powerful book, bazalwane. Le ncwadi sifunda ngoba sifuna i-end goal yethu. Uthi sifuna ukufika la umuntu esifunda naye ezobona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kushintshe usuku lwesabatha. But akazubona lokho kuphela kuningi okunyazo kubona esifunda incwadi kaDaniel chapter 2 no Daniel chapter 7. Namhlanje sifunda nje Daniel chapter 2, but ngifuna sikubone nje bazalwane, there are many things uNkulunkulu engifisa asibonise zona. Ezizosibonisa ngempela isikhathi sesiphelile. Ke siqaleni ku verse 1. Ngicela uzofunda from verse 1 to 5. From verse 1 to verse 5. Ngomnyaka wesibili wokubusa uNebukadnezar, uNebukadnezar wakhupha amaphupho, umoya wakhe wakhathazeka, nobuthongo bakhe bambalekela. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanusi nabathwebulayo nabalumbi namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo. Bangena bema phambi kwenkosi. Inkosi yayisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Ayesethi amakhaledi enkosini ngesi-Aramu athi, mana njalo nkosi, yisho ezincekweni zakho iphupho, thina sibonise incazelo. Inkosi yaphendula yathi kumakhaledi, izwi liphumile kimi lokuthi uma ningazisi iphupho nencazelo yayo, niyakuhlahlelwa izindlu zenu zibe iqhuba. Amen. Siyazi bazalwane ngezalana lana. Inkosi yaphupha ngisho. Kodwa iphupho yalikhohlwa. And then lento ayiphuphile imhluphile, but useyikhohliwe ukuthi yini exactly. Siyibona leyo nto. Ukubona makuwe iphupho njalo. Lento yakuhlupha kodwa awazi exactly yini yona, yabo? And then inkosi ithi inkosi leliphupho ngiyafisa ukulazi. Kunabantu abangisebenzelayo abaclaima ukuthi bona banoxhumano oluthile noNkulunkulu nabantu abangabo nabantu nje abangathintwa. Othi ngibabizeke abantu bami. Kade bebethi bayakwazi ukubona izinto ngiyobona namhlanje. Bawabiza ngempela bathi abantu bakhe inkosi sitheni iphupho. Sikuneze ingazelo. Ithi inkosi hey, ngitshene iphupho nina nengazelo. Imani ngangitsheni. Ngiyabulawa futhi nemizi yenu. Asiqhubeni verse 6 to 11. Kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu. Ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo. 7. Abuye aphendula athi, inkosi mayisho iphupho ezincekweni zayo, thina sibonise incazo. Inkosi ke yaphendula yathi, ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi ngokuba nibona ukuthi izwi liphumile kimi lokuthi uma ningangazisi iphupho umthetho munye nje ngani ngokuba nilungisile amazwi amanga nawokunakalela okukhuluma phambi kwami kuze kuguqule isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazo yalo. Amakhaledi aphendula phambi kwenkosi athi, akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi ngokuba akukho inkosi nanduna nambuso wake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi nabathwebulayo namakhaledi. Futhi kuyinto enkulu eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nasenyameni. Nabo ke phela manje. Babethi bona njengoba bengama-magicians bengamakhaledi zonke lezi zinto babethi bane-connection noNkulunkulu. Manje sekufika isimo esidinga leyo connection. Sebeyabona ukuthi ayikho lento sebeyavuma nabo. Buka manje mokuqhubeka sokuqhubeka from verse 12 to 16. Uthi inkosi ithukuthela kangakanani. Verse 12 to 16.
Ngalokho inkosi yathukuthela yafutheka kakhulu yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlakaniphileyo baseBhabhele. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlakaniphileyo babeya kubulawa. Bamfuna uDaniel nabangane bakhe ukuba babulawe. Khona uDaniel wabuyisela impendulo ngokuhlakanipha nangokuqonda ku-Ariyoki, induna yemlindankosi owayephumile ukubulala abahlakaniphileyo baseBhabhele. Wathatha wathi ku-Ariyoki, induna yenkosi, siphumeleni enkosini lesi simemezelo esicinezelayo na? U-Ariyoki wayesemazisa uDaniel indaba. uDaniel wayesengena wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ukuze abonise inkosi incazelo. Amen. Now siyathola bazalwane yazi into engishuthayo la. Ithi lana uAriyoki njengoba ehamba nje into yoyenza wayobulala. Sayizwa leyo nto? And then uhlangana noDaniel. uDaniel futhi nawo mhlawumbe ngasekungena kubona. Nawo bezobulawa. Ngoba siyakhumbula ku chapter 1 ukuthi yilabo betrainwa khona siyakhumbula ukuthi nawo babe yingxenye yabantu abahlakaniphile abasebenzela inkosi eBhabhiloni siyakhumbula. Sokuthi nabo sekuyokubona ukuthi hayi nana ayikho indaba yini. Ababizwanga nokubizwa futhi bona ukuthi yena if ukuhluleka oprofessor beni ngiyacabanga ukuthi kweza oprofessor ama magician anentshebe bahluleka bona mase kuhluleka bona ukuthi hayi nabo Daniel bahambe ayikho lento siyabona le bazalwane. And you know umusa uNkulunkulu awenzayo ithi iBhayibheli uDaniel wakhuluma ngokuhlakanipha wayiphendula. Can just imagine into ophendula kanjani. I'm sure zangaphendule ngepride. Hayi ninenza lento iseyibona lento izulu lampha amazwi aright ukuphendula. And then 9 days manga inkosi bingafuna ukubanikeza laba abanye isikhathi sakhumbula ku verse 8 ithi inkosi ngiyazi ukuthi nifuna ukugaina isikhathi ukuze nilungise amanga. So inkosi ithi ayifuna ukubanikeza isikhathi laba abanye but yabona la uDaniel wahamba uyocela isikhathi and inkosi yamupha isikhathi. So uthi ngenkinike isikhathi. And you know bazalwane, one thing I will say, ngiyacabanga ukuthi kungenzeka inkosi mayibona uDaniel ikhumbula ku chapter 1 besafika. Ikhumbula ukuthi labafana yilabafana bathi mabethesta batholakala be 10 times wise akunabo bonke abanye abantu abalapha eBhabhiloni. Siyibona leyo nto Daniel chapter 1 I think verse 21 or verse 20-21 they were 10 times wiser. So inkosi yathi sibanikeze ithuba labafana. Balithola ithuba bonani ukuthi benzani baqeda kuthola ithuba. Asifundeni uverse 17 siya verse 23. uDaniel wayese endlini yakhe wazisa uHananiya noMishayeli noAzariya abangane bakhe lendaba ukuba bacele umusa kuNkulunkulu wasezulwini ngalefihlakalo ukuze uDaniel nabangane bakhe bangabhubhi kanye nabanye abahlakaniphileyo baseBhabhele. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniel ngombono ebusuku. uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. uDaniel wathatha wathi balibonge igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi ngezikhathi, uyasusa amakhosi abeke amakhosi, unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. Uyambula okujulileyo nokufihlakeleyo, uyazi okusebumnyameni nokukhanya kuhlezi kuye. Verse 33. Ngiyakubonga ngikudumise wena Nkulunkulu wawobaba ongiphile ukuhlakanipha namandla wangazisa esasikucela kuwe ngokuba usazisile indaba yenkosi. Amen. Yino bazalwane umuntu ohlangana nenkosi umuntu ohlangana noAriyoki uDaniel. Umuntu yakhe inkosi ayicela isikhathi uDaniel. But mase ibuye uDaniel akahle othi ngiyokhuleka ngedwa. Uya bahlobo bakhe abazi ukuthi nawe uyamsaba uNkulunkulu. I'm sure uDaniel wayengakhuleka ngisho yedwa. But what decide ukuthi nabanye akayabathinte bakhuleke.
Now we don't know ukuthi wathatha isikhathi esingakanani ukuze lento uNkulunkulu abambulele. But I'm sure manje behlangana bekhuleka. And why masicabanga why bazalwane ehlangene nabangani bakhe mhlawumbe ukuthi bakhuleke bonke masicabanga nje ake siphonse nje imicabango yethu masicabanga why zangathi ayicothi ngezikhulekela ngethu awabize nabangani bakhe bakhuleke wacela umusa kuNkulunkulu masicabanga yebo mntana cabanga sokuthobeka lokwanakho ukuthi ngeke ayenze lento eyedwa mhlawumbe akazigqajeni ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu angamuzwa kahle. Amen. Ngizwe ukuthi masivumelana sibabini uNkulunkulu. Amen. Amen. Ngiyayithanda le mpendulo answer yokuqala sayize lokubazalana wayenginayo ipride. Ngithanda into uNkulunkulu ungayenza lento ngingedwa. Mina ngiyakhuleka nje ngingedwa. So I need humility Daniel. Wamtshisa. Okunye kutengo ukusho. Ukuhambisana nesizwe. Ukuthi nje onezikhathi nje sizona. Fanele ngempela sibe inyanda. Uyakwenyanda mangabe umbofu. Course. Inyanda wayithatha ijikele lapha eqaqeni. Futhi mawuthi akayigqoka umuntu ayigqokile. Yes. Lethi kumele kuhlangane ngabona lokho esikushoyo noma kuphi kwalekhathi zokugcina. Fanele ke sihlangane nje sikhuleke kabanzi. Sikhuleke kabanzi singenza noma ikuphi. Okungase kwenzeke noma ukuzela ukudla noma kwenze njani noma ngabe ikuphi okungenzeka. Sikhuleke kabanzi. Ngisho nangokuphuma nangani masingase sikwenze lokho ngaba ukuthanda zokuhle kakhulu. Siyimisele ngaleyo nto. uNkulunkulu angasisiza. Kungaba lula futhi ukuthi kwenzeke ngoba ngithi usuphumile usungaphandle usuhambile ngaphandle kokuhlangana ngeke senze into khona sesingaphandle kodwa uma singahlangana kungatholakala ukuthi naleyo mize siyoyakha singayakha kalula ingabizwa imali kube lula sibambisane kusheshe nevangeli lethu uhlangane likwazi ukushumayela abantu shumayeza abantu bala sifika khona noma sesibuya sizamele. Says bazalwane ikhuluma nje ngamandla power in unity yabona ngamandla njengebe besima umndaba ephotha kuMatthew chapter 18 ngicabanga ukuthi athi verse 16 to 18 angisakhumbuli kahle but la uJesu athi when two or three of you shall agree as touching anything in earth enifunayo uthi yabona uthi ngathi verse 19 no 20 uthi ukuba uzonizwa emazulwini uthi for when 2 or 3 are gathered in my name I am there in the midst of them. Sayikhumbula bazalwane. So ukhuluma nje ngamandla wokuhlangana esikhuleke. It's so important bazalwane. Kubalulekile kakhulu. Kubalulekile kakhulu ngithanda ne-illustration eyenza bomkhize. The power of unified prayer. The power of unified prayer. Ngize ngithi ngezinye izikhathi zengithi khona umngane wami ngikhuluma naye ngithi you know uNkulunkulu commissions ingilosi ezogada wonke umuntu. uJesu yakhuluma lokho in the same chapter Matthew chapter 18 ekhuluma ngezingane ukuthi izigilosi zazo the guardian angels ziyabona ubuso bukaBaba ezulwini siyakhumbula. So wonke umuntu uNkulunkulu commissions an angel ezogada wonke umuntu. Now I'm just imagining mangingedwa kunengilosi eyodwa la ngikhona mase sihlangene sibaningi can imagine bazolana the multitude ezigilosi. But which there is power in unified prayer. So Lord Daniel, benza kanjalo. You know what? Unity in the amandla ngayo no nibu nje manithola isikhathi kwincwadi kaGenesis chapter 11 la besakha itower laseBabel siyakhumbula la uNkulunkulu wehla khona la aze abuze wathi yena uNkulunkulu omlumo wakhe wathi bukane abantu banye, behold the people is one. And this they begin to do, and now nothing will be withheld from them, which they have imagined to do. Says the Lord. Which uNkulunkulu buka manje banye ayikho into ezobahlula ukuyenza. Kuze uNkulunkulu imbala astop lento bayenza, kwakumele abadivide, And what divide? Another powerful lesson for the new soul. ukuthi uSathane mayefuna ukusidivide whether kusemakhaya noma kusebandleni uyosidivide communication ukuthi singazwani babe nazo iskill sokwakha babe nayo yonke into but once bengazwana into engaqhubeka sengaba skilled sonke but if us communicate
Anyway, asiqhubekeni from verse 24. Ngalokho uDaniel wangena ku-Ariyoki obemiswe yinkosi ukuba abhubhise abahlakaniphileyo baseBhabheli. Wahamba washo kanje kuye wathi, ungababhubhisi abahlakaniphileyo baseBhabheli, ngingenise phambi kwenkosi, ngibonise inkosi incazelo. U-Ariyoki wayeseshesha ukungenisa uDaniel phambi kwenkosi. Washo kanje kuye wathi, ngifumene umuntu wabathunjwa bakwaJuda oyakwazisa inkosi incazelo. Inkosi yaphendula yathi kuDaniel, ogama lakhe lalinguBhelitheshazari, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazelo yalo na? uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, imfihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi abahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadinezari okuyakuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho Yes, cela sibambe lapho. Siyabonga, funda kahle siyabonga. Lana bazalwane siyathola ukuthi first of all uDaniel mase ilethwa la phambi kwenkosi, before alethwe phambi kwenkosi uqale ahlangane noAriyoki angisho. Niyaweza amazwi wakhe oqala athini? Uthi ningawabulali amadoda aseBhabhiloni nama-magician nama-wise men. Siyabona leyo nto? Ningasibhubhisi. Akafika ade ayi silitholile iphupho ningasibhubhisi thina. Ningenza into eniyifunayo ngabo. Siyabona lento bazalwane. Wathi nabo abasizakale kule nto uNkulunkulu asisize ngayo, wathi bangabhubhi. Seyitholakele impendulo. Then u-Ariyoki ade ayitholile umuntu. And then uDaniel mayihlangana nenkosi, inkosi yambuza ithi, hawu, ungangitshela yini lento engiyiphuphile futhi nencazelo yalo? Nayo inkosi ngicabanga ukuthi iyambuza ngoba iyacabanga inkosi ukuthi, hawu, ngathi kuhluleke abantu abakade bengama-magicians nama-wise men for iminyaka neminyaka kunamakhehla lapho. Obaba uMkhize kanje nobaba uMasekwa bekhona. Bahlehla umuvi iphupha abalitholi. Manje sekufika abantu abancane. Abantu abancane sekufika mhlawumbe osandile, Hawu, ungakwazi ngempela ungitshele iphupho. Qhubeka umfana omncane. Qhubeka umfana omncane wakhuluma. Wathi inkosi abakwazanga ukutshela. Kodwa ukhona uNkulunkulu osezulwini. Uthi ayinakazi ukuthi yena, uthi khona uNkulunkulu osezulwini owambula eyimfihlakalo. Uyena uzokutshela Nkosi. Uqhubekeni nayo. Ufike la yebo Maseko. Siselapho nje. uDaniel 1 ngithanda ukuthi esikhundleni njobe usho mholwethu, esikhundleni ukuthi ayibheke yena, he's worried about the other people. Ukuthi please hayi lapha. Ngibuka uJesu esikhundleni ukuba kube uyena, he's worried about us. And the other thing la nasekufika la uDaniel ngibuka kuyithuba lomuntu nomuntu. Stand up and tell the world ukuthi uNkulunkulu ufunani. uDaniel esikhundleni ngekusho nje, esikhundleni baqhoshe akhuluma alimpuluzi iphupho, he tells him first uNkulunkulu. Glory. He tells uNkulunkulu hayi ukhona uNkulunkulu, which enguwe kwakuyi-purpose kaThixo beya eBhabhiloni because he wanted the message sent over. Amen. Yabona ke namhlanje ngibengicela ibazalwane lethu singayikhohlwa ngoba bazalwane lithi iBhayibheli kwincwadi kaMark chapter 13 verse 11 kuza izikhathi la sisazobekwa phambi kwabantu kwamajaji nobani esingabazi, wonke umuntu umuntu. Nabazalwane bengiyofisa uNkulunkulu asisize. This is a preparation time. Sifunde kuyimanje ukuthi konke esikhulumayo mawukuthi sizokhuluma into esiyambulelwe uNkulunkulu siqale sibonge uNkulunkulu and then nakubantu esikhuluma nabo siphakamise uNkulunkulu. Seyiza lento bazalwane, ukhona uNkulunkulu wambula lezi zinto, khona uNkulunkulu wenza lokho, uNkulunkulu namandla okwenza lokho. You know uNkulunkulu osibusisile kakhulu as Adventists ngokuhlakanipha nje kwizinto eziningi,
but esikhathini esiningi senza iphutha leke lenziwa uHezekhaya yabo sithatha udumo kuthina abantu sibabonisa izinto uNkulunkulu asisize ngazo siyeke abantu babonisa uNkulunkulu osizithe ebana bazalwane sengathi lento ingangena engathi ngahlala kuthina and asuke siqale ngaleso sikhathi lesikhathi esizayo kumele siqale manje in the smallest of things udumo lweNkulunkulu kala awu bamazo senzele sabathi khulu kahle uyinto kanje sibonga uJesu. You know why it's really foolishness now asithi uzithathela udumo nabanye mhlambe abangadumisa wena ngaba nabo yabona nje asithi mhlambe ngihlala entabeni asithi ngihlala entabeni and then mhlambe uMamvubi noSibahle noLwethu bahlala lezansi kentaba noba uMvubi badinga amanzi mina nginawo amanzi and then mina ngiqhuma ipipe elisuka la kwami ngilisa lapha wena abahlala khona then ngisenda amanzi sebona lonto bazalwane bebawadinga amanzi and then mabawathola amanzi bajabulele. Imagine bazalwane kungathwani seke siyafika la uMamvubi ulibongani ipipe hawo ipipe hawo isimanga amanzi oletha kanje ipipe leli ipipe leli mina kubonga umuntu oletha amanzi sebona bazalwane so lento yathi ngangena nje kuthina futhi ngempela yabo njalo sibonga uNkulunkulu noma mhlambe uNkulunkulu lapho kusebenzile siyabonga sibonga bani uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu. All right, just one thing. Last week sifunda into ebuhlungu uDudulo somabhizinisi ngendlela exakayo wavikelwa ifoni. So esevikelwe ifoni amaphepha nabakhulumayo bathi hey uSibanibando somabhizinisi uSibanibando usizwe uNkulunkulu nedlozi. Usizwe uNkulunkulu nedlozi and suppose usekhuluma nami usizwe uNkulunkulu nedlozi nabe nithi yebo kunjalo asingeke sezokwesaba ukuthi phela idlozi uNkulunkulu. Ngizama ukusho la ukuthi simele kuba sibe brave to stand out and simane sizondwe noma kuthini sizame sifunde ekseni ukuthi akumane kube sinyazwe ngenxa abasitshela ngokubantu uNkulunkulu. Uyabona manje bazalwane isikhathi sizikusona isikhathi bazalwane kumele ngaba sixabane noSathane neSoka. Uyabona uDavid kufuneka manje abantu abanesibindi. uDavid ngesikhathi sabo do you know ukuthi yini amenze David alwe neGoliath siyakhumbula? Mhlambe alikhumbuli into ayisho bazalwane. Uthi uDavid mayakona uthi who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God. Into emshisayo uthi kuthukwa uNkulunkulu lana. Uyabona leyo nto wathi ngisho noma igiant ngiyodwa. Sebona lo bazalwane. So athi uNkulunkulu ngempela lento ngiyafisa ukuthi siyenze. Umuntu athi aye idlozi abeli angiqondi ukuphoqa. Angifuni udumo likaNkulunkulu liye kwidlozi akho dlozi uNkulunkulu usizile. uNkulunkulu nje asipha amazwi bazalwane ngempela. Dala sidlala uSathane esithulisa hayi uzophoqa abantu uzophoqa isinto. Seyidlulile manje leyo nto bazalwane seyiphelile kakhulu. Yebo sir. Aza ngempela lento. Yafithi sibambe sigijimeni nayo. All right. Ake siqhubekeni bazalwane siyangena manje ku verse 29. Siqhubeka nje umuntu mayiqala ufunda astophe la sengithi stop khona kuphela. Qhubeka verse 29. Wena ke Nkosi imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho owambula izifihlakalo okwazisile okakuba khona. Athi-ke lana indoda mina-ke akubo kuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona ukuthi le mfihlakalo yambuliwe kimi kepha kungukuba inkosi yaziswe incazelo nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho. 31 wena Nkosi wabona bheka isithombe esikhulu lesi sithombe sasisikhulu nesicwebezela kwaso kwakukuhle sema phambi kwakho nesimo saso sasesabeke. Lesi sithombe ke ikhanda laso laliyigolide isifuba saso
nezingalo zaso kuyisiliva, isisu saso namathanga aso kuyithusi, imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso ingxenye yinsimbi, ingxenye yibumba. 34 wawusubona ukuthi wakheshulwa itshe ungengazandla, lashaya isithombe ezinyaweni zaso eziyinsimbi nebumba lasichoboza. Wase kuqhotshozwa kanye kanye insimbi nebumba nethusi nesiliva negolide kwaba njengamakhoba ezibuya zasehlobo. Wasuswa ngumoya akutholwanga ndawo. Itshe lalishayayo isithombe laba yintaba enkulu lawugcwalisa umhlaba wonke. Lisibelami bazalwane. Siyathola la uDaniel seyamnikeza manje iphupho kanti uNebukadnezar yini beyifuna? Iphupho nengcazelo, two things angisho. So manje Daniel seyamnikezile iphupho. Ubone isithombe. Do you know bazalwane akamnikeza ingcazelo? But do you know ukuthi akhona ama-verse asitshelayo ukuthi leli phupho limayelana nani even though singayitholi ingcazelo. Sobonile bazalwane le lawo ma-verse lawo sengithi iphupho yebo ubone isithombe but akachazwa ukuthi isithombe sikhuluma ngani. Uyabona sibona nje isithombe, sibona igolide, sibona zonke nje lama metals ahlukile, then sibona futhi nelitshe. But akhona ama-verse awu-2 asinikeza ihint yokuthi kahle kahle lana kukhulunywa ngani ungakayi nokuya kwingcazelo. Buka ku-verse 2 ku-verse 30. Uthini u-verse 30? Uthi mina ngokuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona. Oh sorry, verse 29. Wena ke Nkosi imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho owambula izifihlakalo ukwazisile okuya kuba khona. Sayibona leyo. So sewanti leli verse already seliyasitshela ukuthi leli phupho lidila ngento eza kuba khona ezokwenzeka. Uyabona leyo. So this is dealing about the prophecy, future events. Siyabona na ku verse 28 futhi sayithola the same thing. Verse 28. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izifihlakalo wazisile inkosi uNebukadnezar ukuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho lenibono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho 29. And in fact la ku verse 28 English it in the latter days, meaning in the last days. Uthi ukwambulele izinto. Uyabona? So njengoba sifunda uDaniel chapter 2, do you know bazalwane into lento yabhalwa kudala kanjani? Kodwa isuka le vision so lesa sikhathi kaNebukadnezar kuze uzofika kwizinsuku zokugcina. Sayizwa leyo bazalwane? So lana sitshela uNkulunkulu yena imbali ukuthi le phupho limayelana nani. Now wabonani uNebukadnezar? Nasi sithombe bazalwane sithembe siyavela. Wabona nje kanje wabona isithombe and then wabona nethi selizoshaya isithombe. Wathi ngekusola mhlawumbe isithombe. Sesiyazidwebela nje umfanekiso. Cishe mhlawumbe sasinje khanda legolide. Nengalo zesifuba zani? Isiliva. Nesisu. Namathayi. Belly and thighs of brass. Ithusi brass, okay. Nemlenze iron. Then there is nyaweni. Part of iron, part of clay. Yabona nathi saveze iphupho. Asikavezi. Iphathi singayivezanga iphupho ile kuphela nje. Asikayivezi interpretation ke manje. Manje sesingena interpretation ke bazalwane. This is amazing. You know this prophet bazalwane? This is one of the things engayifunda ngisaqala ukufika enkonzweni ngamangala ukuthi how like yabona mase understand Daniel chapter 2 and uyosearchela yena kwi history uyabona ukuthi lana uphethe izwi likaNkulunkulu. Do you know the vision yenzeka ngonyaka o604 BC 604 years before Christ. Manje thina siphila go almost 2000 years after Christ. So almost the vision uNkulunkulu wamnikeza uNebukadnezar 2600 years ago. Sibona leyo nto. Yet uNkulunkulu sonke lesikhathi wamtshela kwenze ukuthi until isikhathi sokugcina. Sayizwa leyo bazalwane. Akekho umuntu angenza leyo nto. Umuntu
umuntu bazalwane obekhona mhlawumbe osolayo ukuthi iBhayibheli yizwi laNkulunkulu. This is enough to persuade noma ubani. Baningi ama-historians awefunda lesi prophet bezwe laba badideke. Do you know ukuthi khona abanye baze bafaka amanga but wonke umuntu yaseka amanga bababondile argument ayikho. Abanye baze bafuna ukuthi ayi futhi mhlawumbe le ncwadi yabhalwa ke sekade uJesu wafika wafa wahamba ngoba hayi yeke phela kube khona umuntu obona into ezikanje. But bazalwane lokhu kuyabona nje into engeke leyo ngoba kukhona ngisho ezinye izincwadi yabona lena like for instance le Bible engiyiphethe ibhalwe ngesiHebheru. Incwadi kaDaniel yona incwadi kaDaniel ibhalwe ngolimi laseBabylon. But zikhona futhi amanye amaBhayibheli abhalwe ngezinye language, khona ezibhalwe ngoGreek futhi ezibhalwe nazo before uJesu abuye. And le ncwadi kaDaniel ikhona. So kuyabona ukuthi uNkulunkulu lento uyikhombile ingakenzeki. Hayi ukuthi mhlawumbe izokwenza next week. Yazi mawuhlala impilo ngakwazi ukuqada mhlawumbe next week yenze ukuthi. But ukuthi usho into ezokwenzeka 2600 years. So siyahamba zanti uNkulunkulu uyazi ifuture. Lingakho nathi ifuture yethu lesingezi uNkulunkulu. Ifana ukuthi mawuhamba, asithi uyahamba. Khona la ngihamba khona umngane wami engijele umahambisa masuka akekho kodwa la musasitshela ukuthi sisabathi endaweni eyodwa. Indawo ahamba kuyona ahlala kuyona inama-potholes. Uyabona nje futhi cabanga after isabatha asabona ngathi sekumnyama uhamba ubrekile. Ama-speed humps angabonakali nawo into eziningi nje. But you know bazalwane mawuhamba kwindlela enezingozi nama-potholes nama-speed humps but uhamba nomuntu oyazi indlela. And then uvela uthi yazi ngoba yazi indlela okuvela ushayele wena ukusilide wena. Yabona lento bazalwane why ngoba uyazi ukuthi ikephi lento ikephi nale. Why kumele ngishayele mina empilweni yami angazi lutho nje mina. Yabona leyo nto. So masifunda iProphecy enye into ekumele leyo nto enye into ekumele ivele ezinhlizweni zethu sifise ngempela ukunikela ukuphila kwethu konke uNkulunkulu. That's why lesastart sasifunda bazalwane se-life work yokuthi ithini intando kaNkulunkulu for impilo yami sibalekile ngoba ungafunda manje ufocus ukuthi naye usazofunda kwi7 years ube udokotela. How do you know ukuthi impilo yakho ngeke iende nje in the next 2 years? Sayibona leyo nto. So ask God ukuthi Nkosi ufuna ngenzeni mina ngoba wena waziyo. Wena wazi isikhathi sami singakanani? Wena futhi wazi ukuthi yini engilindile kuphi? Sayibona le mbazalwane. Ave kumnandi nje kuthemba kuJesu. Ake siboneni bazalwane interpretation. Yebo bafasele. Umbuzo nje. uNebukadnezari kwakuyinkosi ekhohlakele. Inkosi ephazamise abantwana bakaNkulunkulu eJerusalem. Na uNkulunkulu for ukuthi amnikeze les prophetho anikeze uNebukadnezari akasiningani uDaniel umbuzo lo ngibuzayo. Akasiningani lesiprophetho onikeza inkosi ekhohlakele isiprophetho esibalekile. Yini singathatha uDaniel lo nguShadrach no Meshach. Amen. Now bazalwane umbuzo. Kungani lesiprophetho esibaleke kangaka? Akekho umuntu ukhona umuntu owathole isiprophetho eside esidlula lesa ngicabanga. Kungani wasinikeza uNebukadnezari? Bekhona abanye abantu abangcwele. Ngibuka ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuzamukela uNebukadnezari. Glory to God. Yilokho ngoba emva kwalokho kuzomenza guqule ngisho kuthiwa ubenenkani kangakanani. Futhi ngoba okwenzeka emva lokho wambona uNkulunkulu ngempela. Amen. You know bazalwane, two things. Le mpendulo ngiyayithanda and that is the correct one. uNkulunkulu wayefisa ukuzambula kuNebukadnezar. Sayibona le bazalwane. And not only that, uNkulunkulu wayefuna ukuzambula khona lapha eBabylon. At that time, iBabylon kwakuyona empire enkulu. iBabylon kangeyona nje i-country eyodwa. Rather an empire inama countries amaningi phansi kwayo. Sayibona le bazalwane. Now, I can see imagine kanje. Asithi uNkulunkulu anikeze uDaniel iphupho. Lesi prophet. And then abamnikeze interpretation. Yinto nje abazoyixoxa nje noShadrach yabona noMeshach noAbednego nabangani bakhe. Siyabona le bazalwane. And then ayilobe izosiza thina mhlawumbe kulezi kazi zokugcina.
but uNebukadnezar nje akazuyizwa leyo nto futhi nobe yizwa angiboni uyikholwa but manje nxa uthi uyiphuphile yena qobo uyathuka uthi ngiyamqala uNkulunkulu ongena emqondweni womuntu akhulume ngento ngisho naye lo muntu seyikhohliwe ngoba lo sizobona mase siqeda lithi iBhayibhile wathi mayiqeda ukuchaza lento uDaniel lithi iBhayibhile inkosi icabanga inkosi kuyiyona uthi ithi he bowed down wakhonza uDaniel imagine inkosi ikhonza a slave nakwa oblo wathuka abazali ngiyabongelela okunye nje okufika manje enqondweni yami ukuthi le nje bakahlela kuDaniel ba exposed la magicians and laba bashimayeli babantoke understand so if thina sathi sizalwa mhlambe sayilalela kahle ngabe akekho mhlambe phakathi kwethu umuntu owayenyangeni waya kephi because wasebonakele kwaseqaleni ukuthi ayikho that's powerful and you know buka ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukuthi athi Nebukadnezar mase iphuphile iphupho and then alikhohlwe ngoba if walikhumbulile mhlambe wayezolisho kulezi nyanga lezi kulababhuli labo and then vele bafike namanga siyabona kodwa elisho ukuthi and then lingaveli nokuthuba lokuthi kubizwe uDaniel siyabona leyo nto but uNkulunkulu wayikhipha lento ayibeka lekude such that kuvele yena mase kuthi atoliwe okay ngibona iceshe izandla qala umama obvious yebo yebo mina ngibuka ukuthi uNkulunkulu waba nokuhlakanipha ukuthi athathe bona uDaniel baye lapha ezweni leli laseBhabhiloni ngenhloso yokuthi uzothi mesevezela uNebukadnezar iphupho bese kuba khona abantu bakaNkulunkulu abazolichaza ukuze babe khona abantu abasindiswayo. Amen, that's powerful, that's very very powerful. And you know sizazobona isifunda incwadi kaDaniel as a result of lezi uNebukadnezar ngiyakholwa ukuthi malikhala icilongo sombona as a result yalezi ngiyabona iveza nje isimanga sikaNkulunkulu umuntu lobazalwane ngempela njengibesho wamase kwayikhohlakele but izulu liyawabona ama circumstances amenza yakhohlakala ithi into emenza yakhohlakale vele uzalelwe empini ngoba ubaba wakhe uNabonidus wayigeneral yenkosi yase-Assyria yabo and then nayo igeneral yagcina nayo seyinkosi yeBhabhiloni after seyihlubuka kwinkosi yayo leyo the Assyrian king so uNebukadnezar uzalelwe nje empini so uNkulunkulu uyazibona zonke lezo zinto siyabona leyo nto yabona bazalwane kumnandi kanjani uma kwehlulela uNkulunkulu ngoba he also considers la usuka khona at lona ayike indlela ngangibona ngayo unless ngizambule kanje and futhi akasambulanga yi1 ayiloko ezambula until wasinde Nebukadnezar umuntu thina ngathi masimbuze ukuthi hayi nobody le uNkulunkulu anaye umuntu oyinobody izulu lenza ngenye indlela bengibone noma amason soza yila koba ya mina ngibona kakhulu nalokuthi uNkulunkulu wanted ukuthi ngoba wayephakeme uNebukadnezar uBhabhiloni lami sohambe sifunda sothola ukuthi ubese siphakamise kakhulu wakhona lapho ethi khona mina ngikhipha ama-kingdoms ngingenisa amandla kanti enkulu ngilethe ngabe eBhabhiloni we-understand ukuthi eBhabhiloni kwami indawo izwe elikhulu yonke njengoba wayesho nje ethi iBhabhiloni azibone nje ukuthi ayikho into akekho ngaphezu kwakhe so uNkulunkulu wanted ukuthi abe humble and wambonisa ukuthi alethe abantwana bakhe abalethe ezweni lethixo bona njengoba bekhonza kade bekhonza nje bese beshila abazalwane bekhonza izangoma zakhona abathwebuli ini bakhona bahluleka kwazi kwalanda umntwana kaNkulunkulu waveza uJehova. Amen. Sezweni bazalwane. Umusa nje umusa yebo Amen. No, uthe wathi i-program yokuvangela. Yeah. I think now i-program yokuvangela sinayela ukufunda kulento esiyifunda. Yes. Kukhona abantu esihlangana nabo phandle la sithi awusibambani useless
Kube nosibani bayidakwa. Hayi sangoma lesi asazilude. Uma sengihlangene naye uNkulunkulu has a purpose ukuthi ngikhulume naye. Amen. Ngiyabona bazalwane sengisho ukuthi uNkulunkulu into asambulela yona ukuthi akekho umuntu esingambuka sithi lo muntu beyond reach. Mina sengibanja amandla wegazi. Ingakho uJesu mayikhuluma akangabazi ukuthi uma ngaba ngiphakanyiswa ngiyodonsela bonke kimi. Akazi ukuthi hayi ngiyodonsela lapho sebevele benokulunga kwendalo. Ngiyabona akazi uthi bonke. Sengisho ukuthi uJesu wayengathreatenishwa bazalwane wayengasatshiswa ukuthi hayi umuntu seyibulela abantu abangaka umuntu sesicule kangaka esonweni waphinga kangaka wabhema idakamiswa kangaka uyabona leyo nto lezi zinto thina ezithreatening yabona bazalwane inkinga yethu asikaboni le nto esiyiphethe inamandla lento yabo uthi nasikaboni so that's why sesaba ukuthi ngamthini umuntu eyisangoma mawungathi ngiqala kuphi khuleka asimhlawumbe unomakhelwane nosangoma sengisibonele hamba ukhuleke just pray umcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyamcela lo muntu yazi mina personally abantu ngidela ubacele ngithi yabona usibani bande ngimbone namhlanje ngamcela Slow school the same prayer for the same people and uNkulunkulu bazalwane has been beyond faithful umuntu ngempela osuke engatholakanga ngibonje unenkani uzibani unenkani ngempela manje just pray mongathi umqala ukuthi just pray uyobona sekuyena mhlambe eze kwakho uyazi sishodela usawuthi sesingenisa ngoba sekunethuba lokuthi uphonse izwana ngoJesu ake siqhubekeni siyaqhubeka manje ke-interpretation ye-vision nami ngiyamangala so amazing uNkulunkulu Daniel chapter 2 sek-interpretation manje ye-vision bazalwane sesiyazi ukuthi khuluma yezinto zase-future ngesikhathi sikaDaniel sazelaphi sibona verse 28 no-29 all right verse 36 asithathele omunye yilelo iphupho nencazo siyakuyisho phambi kwenkosi wena Nkosi uyinkosi yamakhosi unikwe umbuso namandla nodumo kuNkulunkulu wasezulwini ezindaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona izilwane zasendle nezinyoni zezulu uzinikele esandleni sakho wenze ukuba ubuse phezu kwazo konke wena uyikhanda legolide amen so bazalwane according to this ikhanda legolide kulesithombe lesi lirepresent abani Nebukadnezar siyabona leyo nto bazalwane now kunento engifisa siyibone ezisiqhubeka sizobona I represent ayimelanga uNebukadnezar yena isiqu but imele umbuso waseBabylon sizoyibona eziqhubeka emva kwakho kuyakuvuka omunye umbuso omncane kunawe nomunye umbuso wesithathu wethusi oyakubusa emhlabeni wonke lesiyibona siyabona bazalwane so manje siyachaza ukuthi kuyovuka omunye umbuso hayi omunye umbusi yabo umbuso a kingdom so lama metals they are representing kingdoms not inkosi kings siyabona leyo nto so that's why I see the head of gold it represents iBabylon then isilver it represents umbuso owalandela emva kwaBabylon hey kulo mbuso bazalwane Middle Persia ikhona indlela esingayiveza ngayo la eBhayibhelini ake sini khona mhlambe yeyiphi chapter ikhona bazalwane chapter khona ichapter esivezelayo ukuthi kwalandela emva kwaBabylon kwalandela iMiddle Persia asini chapter okay ngini isikhathi bazalwane zami abathi chapter 7 hayi bazalwane ningayi chapter 7 isivini isikhathi kahle asini ku chapter 5 let's begin lana moya mofuna asilifunda nomuntu ambonisa ukuthi okay ikhanda sombonisa kulama verse ukuthi should le insimbi zi represent ini imibuso
Sesiyazi ukuthi uDaniel sesitshela ukuthi oqala umbuso yilo waseBabylon. Then manje sifuna ukubona umbuso owalandela after iBabylon. Siyabona leyo nto? Ayisibuyeni chapter 5. Sizobuka mhlawumbe kusukela verse 29. Siyoma ku verse 31. Ila i-grandson umzukulwana kaNebukadnezar inkosi yokugcina siyibulawa siyiphuphile. Sifundeni from 29 to 31. So umuntu you want to show them these verses so that ayibone ukuthi ngempela injalo, but now history omunye umuntu adinga ukuthi ayibona nje just nje from studying history kugcwele yonke indawo ukuthi umbuso owalandela iBabylon lo wama-Mede nama-Persians. 28. Oh yes, asiqaleni 28. Lana ise prophet lana ikenzeki 28 to 29. Peres, umbuso wakho wahlukene unikelwe kumaMede namaPeresiya. Khona uBelshazari wayaleza bamembathisa uDaniel okubulenge bafaka umgeqo wegolide entanyeni yakhe. Benza isimemezelo ngaye ukuthi uyakubusa engowesithathu embusweni. Ngalobo busuku uBelshazari inkosi yamakhaledi wabulawa. uDayuri ummede wamukela umbuso eneminyaka engamashumi-62. Amen. Siyabona bazalwane. So siyabona la ngokungaphikiseki ukuthi umbuso owalandela wama-Persians. Sesibonile ikhanda legolide iBabylon and then izandla zesiliva, izandla nesifo zesiliva yini? Medes and the Persians. Siyabona leyo nto. Omuphi umbuso owalandela emva kwalokho? iGreece. Kala kubuza bazalwane, umuntu uma ekubuza athi hawu why lana sazi kanje la kukhulunywa ngoShaka? Navela athi oGreece nje. Unazi mina kanje la kukhulunywa ngoShaka niyothini? Okay. Asibukeni something very interesting ku verse 39. Interesting ku verse 39. My khuluma ngala ma-kingdoms. Let's look verse 39 again. Chapter 2, yeah, verse 39. Emva kwakho kuyokuvuka omunye umbuso omncane kunawe, nomunye umbuso wesithathu wethusi oyakubusa emhlabeni wonke. Amen. Sesibambeni lapho. Zimbini indlela ongabona ngazo ukuthi akhulunywa ngoShaka. First of all, lana uNkulunkulu seyisibonisile la kumele siqale khona ukubala masibala lemibuso. Siqale eBabylon. So sifuna manje umbuso onqobe iBabylon. Then sesifuna nonqobe lowo onqobe iBabylon. Siyabona lo bazalwane. So sesibuya nosibonisa siqale kuphi ukubala. Number 2, from verse 39 siyabona lana kukhulunywa ngama-kingdom amakhulu. Ithi lana a kingdom that shall rule over all the earth, umhlaba wonke. Siyabona leyo nto. Ayikhulumi nje ngamakhosi abusa nje la eKZN. Ngoba ezobusa. Siyabona leyo nto. These are big empires. These are big empires. So esithathu ukuthi yini? Ngingasho. Sithe esithathu yini bazalwane? Khona la singabona khona la eBhayibhelini. Ukuthi iGreece. Bazalwane. Umsebe isikhathi. Ayikho chapter 7. Ngifuna iverse eliyibiza ngegama. Nami angimangalisile leyo mangibuka ukuthi uNkulunkulu lezi ezibiza ngamagama. Athi lo umbuso othile ayibiza ngegama. It's amazing. Okay, asene ku Daniel chapter 8. Let's begin. So let's go to verse 20, no 21. Inqama oyibonileyo inezimpondo ezimbili, zingamakhosi aseMediya nasePeresiya. Impongo iyinkosi yaseJavane, uphondo olukhulu olusemkhathini
wamehlo ayo luyinkosi yokuqala. Amen. Sibambe lapho. Na ithi lana ngesizulu yaseJavani. Kule English yaso ithi iGreece. Sebona leyo nto into eyodwa bazalwane. Into eyodwa. So siyatshela ukuthi after ama-Medes ku-verse 20 kuzoba khona ama-Medes nama-Persians. Ku-verse 21 ukuthi kuzoba khona inkosi yakuphi? Javani, Greece. Siyayibona leyo nto bazalwane. Now, lento ngithi angiyiveze bazalwane ngoba again, do you know ukuthi la chapter 8 lo sifundayo ukuthola lento ubhalwa in the 3rd year of Belshazzar. So ubhalwa still ngesikhathi eBabylon. Lezi zinto uNkulunkulu azikhulumayo ngeMedo Persia azasibize ngamagama. Izinto azikhuluma ingekenzeki nokwenzeka. Do you see that bazalwane? And uzibize ngamagama. Akuyona lana lezi prophet lana ukuthi hayi siyacabanga ukuthi mhlambe kumele usho ngegama ukuthi bakuphela lekuzingena le. Bakuphela ngena lena. And kwenzeka kanjalo exact. Do you see that? Uzibize ngamagama. So uNkulunkulu bazalwane ayike into angayiboni nje ngisho kanjani. And the lizwi lo abazalwane masiphethe le lizwi leli. This word le lizwi it's more solid in the ground esineke yona bazalwane iqinile. Ayinamandla zane le lizwi. Singalithemba into elikhulumayo singayenza futhi silindele le result uNkulunkulu athe izolandela. Okay, yokugcina le imlenze le ye-iron imele ini imlenze ye-iron imele ini bazalwane mhlambe singazama kanjani ukuveza. Alright, ubani uthi ngani the history yebo uqinisile. You know why? Ngoba la i-Roman Empire is the only kingdom kulezi engabizwa ngegama. But from history kuclear ukuthi eyalandela after ilento iGreece is the Roman Empire. But another way yokuyikhumbula yokumbonisa umuntu, this is what I would always do. Mangifunda nomuntu asile incwadi kaLuke. Luke chapter 3. Sorry, before Luke chapter 3, I seen Luke chapter 2. Wonderful. Lana ngiya Luke chapter 2 ngoba in as much as ingekho iverse esibonisayo ukuthi iRome iyona yathatha immediately after iGreece. Leyo nto singayibona kwi-history. But likhona iverse elisibonisayo ukuthi nangesikhathi uJesu efika wasekubusa iRoma. Sayibona leyo nto? So yaqala ngalesikhathi eGreece sibona nezikhathi la yaqhubeka yaphambili ukuze kube lesikhathi zethu. Ake sibuye chapter 2 verse 1. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augustus sokuba kubulawe izwe lonke. Kwenze njani? Kubalwe. Siyabonga bazalwane is fine. Yabe ngishile kuseni uNkulunkulu kuvela wayenza amaphutha. Asibuyeni. Now there is wonke umuntu amathi usiza. Ngangumbuso waseRoma angisho. Now lana besithele imibuso ekhulunywa ngayo incwadi kaDaniel. Imibuso yomhlaba wonke angisho ubusho kanjalo verse 39. Sinombuso olandela iGreece esiwufunayo umbuso obusa umhlaba wonke. And now siyathola ngesikhathi kaJesu uAugustus Caesar ubusa umhlaba wonke. Sazi kanjani ngoba uthi akubalwe umhlaba wonke. Siyabona leyo nto? Uthi akenziwe i-census kumhlaba wonke, meaning wayenepower over umhlaba wonke. Do you see that bazalwane? So this is one of the ways that you can prove ukuthi lana kukhulunywa ngani ngeRoma. So the legs of iron, that's the Roman Empire, the Roman kingdom. Okay. And then at chapter 3, nakona futhi kuqhubeka kubonakala iRoma uTiberius Caesar. It's fine, but le verse lilodwa lanele ukuthi umuntu umbonise. So yabona ukanye nakithi umuntu seyambonisa le mibuso ilandelana. You know why ngifuna sikwazi ukuyenza kanje to the best of our ability? Ingoba akusona sonke isikhathi la uzoba ufunda nabantu phethe incwadi zehistory. Sayibona leyo nto. Mhlambe nje kanjalo abanye bethu asinazo nokubanazo incwadi zehistory.
Gibbons la behlole bequota nokuTholema belokhu bequota ababhalile yonke lamahit sayibona leyo nto so kumnandi ukwazi ukuyiveza nje elizwini sona sikhali lesibazalwane asiqhubekeni after inyawo lezinsimbi kuvelani ubumba nesimbi okay asene kuDaniel chapter 2 saqhubeka futhi nencazelo ngicela manje sifunde siyivala yonke Espere verse bakambe verse 39 cela sithi verse 40 siqhubeke Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi ukuba insimbi ichoboza igcobe konke na njengensimbi ekwaphula konke lokhu uyakugcoba ukwaphule njengalokhu wabona izinyawo nezindlomo ingxenye iyibumba lombumbi ingxenye insimbi uyakuba ngumbuso ohlukeneyo epha kuyakuba kuwo amandla ensimbi njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka njengalokho 42 njengalokho izinzwane zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye nengxenye ibumba umbuso uyakuba namandla ngokwengxenye nangokwengxenye ube buthakathaka njengalokho wabona insimbi ixubene nebumba lodaka bayakuzixubanisa nenzalo yabantu epha abayi kunamathela omunye nomunye njengokuba insimbi ingahlangani nebumba amen verse 44 bazalane no verse 45 lomunye uzofundela verse 44 no 45 Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo kungayi kushiyelwa kwabanye abantu kepha uyakuchoboza uqede yonke lemibuso wona uqobo ume phakathi njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni ungengezandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi oyokuba khona emva kwalokho iphupho liqinisile nencazelo yalo iqiniso sezona bazalwane so basically nayi into lana kukhulunywa ngani lama sekukhulunywa ngelitshe sekhuluma ngokuphela komhlaba bazalwane ukubuya kaJesu Kristu sezona bazalwane siqale manje kwi-division sesifundile sathola ngempela iBabylon ikhanda legolide angishinaki siyabona safunda iMedo Persia lana isiliva safunda futhi ukuthi ithusi yini iGreece ongaphikiseki then safunda ukuthi iRome le siyabona lo bazalwane and then the feet bazalwane kuthiwa la kwi-feet kuthiwa the feet kukhona ini i-division so this is the divided empire of iRome iRoma the Roman kingdom azange inqothe enye ikingdom sayazi ngisho lo bazalwane ayike inqoba but yona ya divide yaba nkulu kakhulu for itself and through infighting ne luxury luxury bazalwane ingozi through infighting ne luxury nazo zonke lezo zinto yagcina seyiba weak then yaba divided and lana kuveza the same thing lesithombe lesi siveza the same thing thina manje siphila kulezikhathi la iRome seyidividile yaqala nini ukuba divided fully divided by 10 divisions ngo 476 AD thina manje seku 2000 AD siyabona lo bazalwane can you see ukuthi uNkulunkulu indlela amangalisa ngayo kule prophet owasinikeza sona 2600 years ago wayazi ukuthi lo mbuso ogcina awukho omunye ozonqoba uzodivide futhi wayazi ukuthi bazozama ukuhlanganisa kodwa bangakwazi bazalwane uNkulunkulu kumele simesabe ngempela thina sikamsaba uNkulunkulu simthembe dino ukuthi kulezi zinsuku esiphila kuzona kunabafundisi kunabantu nje abafundisi nabantu basenkonzweni
abantu bazana abangalithembi iBhayibheli abangalithembi isiprofeti ukuthi lezi zinto ezibhaliwe ziyokwenzeka yini na. Masikhuluma ngeintushiso kube ngathi into bazalwane lethi yeza. Njengoba sibona bazalwane ngempela naku zifikile ama kingdoms afikile adlula exactly njengoNkulunkulu esisho. Ngeke zingenzeki lento esikhulunywa ngoNkulunkulu. Into esingazisiza ngayo ukuba prepared. Lento kuhlala singa prepared then sifisa ukuthi engifisa ngathi ngeke ngenzeki. Siyazikhohlisa. And then bazalwane, the last thing after the division, siyabona ukufika kaJesu. Before ngene kulokubuya kaJesu, this is the moment bazalwane sonke siyidintile. This is the moment sonke siyidintile. Before ngene kuyona ngifuna ukuveza the divisions. The 10 nations nanga amagama amadala lana, and then nanga amagama la akhona. Ila mazwe siwaziya ngisho kunjalo. We are now living in the days lezinsuku la uNkulunkulu ezwini lakhe la ku verse 44 uthi in the days of these kings, uthi the God of heaven shall set up his own kingdom. Sebona mbazalwane kuthiwa ngalezi zinsuku sikulezi zinsuku manje. The last event esiyilindile bazalwane is that the God of heaven sets up his kingdom. If konke akukhulumile, I mean imagine le prophecy igcwele izinto uNkulunkulu aziprophesayile bezingekenzeki. Okay, iBabylon ibiseyivela ikhona eprofesa yanke, kodwa ama-Mede nama-Persia prophecy leyo yenzeka. Greece prophecy yenzeka. Rome prophecy yenzeka. Dividing eRome prophecy yenzeka. Nokuthi bangahlangani nokuthi bazozama ukuhlangana prophecy yenzeka. Mhlawumbe bafundi history akudala bayazi bazalwane baningi abantu oKing Louis XIV bezama ukuhlanganisa iEurope no Napoleon after iFrench Revolution. So nje baningi bezama ukuhlanganisa iEurope. But kunelizwi elingaphikiswa nalithe ihlangane. Yonke into babeyizama. uNapoleon was this close. Do you know that Napoleon was the closest? Kodwa kunelizwi laselikhulumile athi ngeke kuhlangane. So bazalwane lelizwi leli singama kulona asiphileni ngalo. Siphileni ngalo bazalwane. Akekho umuntu bazalwane ongaphikisana nezwi kaNkulunkulu successful ngiyakwazi. Lento uNkulunkulu ayikhulumile izowenzeka. So we are in these days manje. Zonke lezi zinto I think balinto ezo5 mhlawumbe 5 or 6 ngithe iMedo Persia, iGreece, iRome, dividing eRome, nokuzama kwabo ukuhlanganisa iRome. Yonke leyo seyenzekile. Esibona lezi zinto lezi and zenzeka ngalesikhathi uNkulunkulu azezenzeka ngaso, one after the other. And then selinto yokugcina uNkulunkulu uthi he's going to set up his own kingdom. uJesu uzobuya. If sekwenzeke zonke lezi yini engakwenza ucabanga ukuthi lena ngeke yenzeke? Yabona ngaba ngempela ungahlakaniphi okuhlangana nokuvalwa uSathane. So kakhulukazi bazalwane kuthina esibasha yabona sebesile abanye abasha but kubalekile bazalwane si understand lo mhlaba esikuwona uNkulunkulu ngokwesiprofeti uthe uyadlula kulezi zinto zethu uyadlula lo mhlaba. And uyadlula bazalwane very very quickly. Uyadlula very very quickly. uNkulunkulu is about to set up his own kingdom. Idwala bazalwane siyazi uJesu nanga amavesi Psalms 18 verse 31 no 1 Corinthians chapter 10 I think verse 4 angibhalanga lamanye but siyazi la ikhuluma ngoJesu. Ikhuluma ngoJesu bazalwane. So this is speaking about the second coming of Jesus. Bazalwane ngathi uNkulunkulu angasiza. Simkhole izwi lakhe yazi le prophecy leyo bazalwane kungathi uNkulunkulu njengoba asinikeze yona uzosintroduce uthi prophecy and ufuna ukuthi siyithembe yonke into athi izokwenzeka. Amen. Yonke into. You know, let me tell you something. Do you know ukuthi iRome bazalwane indlela enamandla ngayo onke kuyenze lutho. iRome kangathi izobusa forever. Do you know that? Do you see isikhathi sijanganana esibusa? Yaqala ngo-168 BC. Yaqeda ngo-476 AD. More than 600 years ibusa iRome. Can you imagine leyo nto?
bazalwane futhi indlela ayibusa ngayo kangathi izobusa forever even ungafika uthi hayi kuyeza isikhathi la izodivide lento ngesikhathi ezithile nje kwi-future sobe sesingasayinaki umuntu ezodayo namanga mhlawumbe destroy in the kingdom ayinto abengenayo i-army abantu abahlakaniphile i-engineering eningi bazalwane isuke eRome ukuphaver kwemigaqo sayibona nabazalwane njengobantu besithi Rome was not built in a day sikubovula lama sayings lawo ngoba kakune-architecture emangalisayo like yonke into but kunomlomo ongaphikiseki wayithe izodivide leyo yadivide. So bazalwane ngizama ukuthi ngisho noba ngingabukeka engathi izinto zomhlaba zime ziqine kanjani uNkulunkulu manje zizodlula and nomhlaba bazalwane sikubona uNkulunkulu uthe uyadlula and kunama signs uNkulunkulu athi sizobona ngawo mase uzodlula and lama signs sisobonile. Do you see that bazalwane? I hope it's clear. This is where you want to close it. No moon, manfunda. You don't want to share a lot of information at once. So that's why Daniel chapter 2 went to water. Athi umuntu awukwazi ukungangitsheni ukuthi lesifundo lesa singitshela ukuthi ubani oshintshe isabathi sisaya yo. So kanjalo sisaya yo. Manje uNkulunkulu sesibonile imibuso yomhlaba. Njengoba sesibonile manje imibuso yomhlaba kwi-chapter elandelayo chapter 7 uNkulunkulu manje sesinikeza ama-details ukuthi lemibuso ngamunye izokwenzani. Sibona leyo sizobona kanjalo bazalwane. But izoba lula nomuntu nokumbonisa ukuthi lo mbuso oshintshe isabatha ulo. Ngoba seyazi from Daniel chapter 2 ukuthi nayi imibuso. Yabo? Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. And then the divided nations of Rome. Okay. If bese siyakwazi sekuthiwa imishini bengiyothi manje pressa ekhanda lakho stop recording usave leyo information leyo eyovangela. Khona engifuna uyishare ke bazalwane. This is not necessarily for uvangela. Kodwa kunento engifuna siyibone so that sikhule nathi ke in Daniel chapter 2. I guess we learn something again. Sesizovala. Kunento engifuna siyibone. Sena ke in Daniel chapter 2. Ngicela siyibuke. So la mhlambe ku verse 42. Okay, verse 41 to 42. Bengafundi bazalwane ngakho. Chapter 2 verse 41 umzalwane ngomuntu bengakafundi. Njengalokho wabona izinyawo nezingwane, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye iyinsimbi. Uyakuba ngumbuso owahlukeneyo. Kepha kuyakuba kuwo amandla ensimbi, njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lomdaka. Njengalokho izingwane zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye nengxenye ubumba, umbuso uyakuba namandla kancane. Amen. Esimambeni lapho. Bazalwane, according to verse 41, angizofuna phela siyifunde iBhayibheli ngokuqolasela. Yiziphi izinto azibalile uNkulunkulu ezisymbolize division la? Nensimbi. Nama toes, and where's you saw the toes? So nama toes, yes. But siyabona ubumba bazalwane naliyaveza ukuthi ubumba nensimbi nayo lesignifya ini i-division. Nayo insimbi kambe kule vision berepresenta ini insimbi? I-Rome. Ngifuna ukuthi bazalwane singayikhohlwa lento. I-Rome inama-stage ama-2. Unama-stage amangaki? Kuba khona i-pagan Rome. Angithi? And then bekhona i-papal Rome. Siyibona lo bazalwane. Now kunento bazalwane ngifisa siyibuke. Insimbi le is representing i-Rome, but mostly pagan Rome okanye umbuso, the actual government. Do you know the eBhayibhelini bazalwane ubumba le representa ini? Haya, you know bazalwane besiyifunda namhlanje kuseni. Ubumba le representa ini? Yebo, bani thina bazalwane ivesi ngicela ivesi. Bengithina nje bazalwane kuseni.
Jeremiah chapter 18 asili kulona ngoba bazalwane bengizinto sizibuya kulona ngoba seniyalazi. Lesifile bazalwane. Cishe nje wafunda from verse 1 to 6. Izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova lithi, suka wehlele endlini yombumbi ngikuzwise khona amazwi ami. Ngehlela endlini yombumbi bheka wasebenza umsebenzi wakhe. Vele sibambe lapho vele siskipe seku verse 5 no 6 la iveli iveze nje. Lasefika izwi likaJehova kimi lithi, bengingenze kini namhlu kaIsrayeli njengalo mbumbi na. Usho uJehova, bhekani njengebumba esandleni sombumbi njalo esandleni sami ninandlu kaIsrayeli. So njengobumba esandleni sombumbi sindalo thina esandleni kaNkulunkulu. So the clay represents maningi amavesi. The clay represents ibandla likaNkulunkulu. Now sithe ilento iiron representa ipagan Rome representa igovernment umbuso wona straight the civil government. Sebona ntombazalwane. Now like gcineni njengoba sibona iclay seyihlangana with the iron, that means ekugcineni uNkulunkulu mayibuya uzobuya kwi stage la ibandla lizimanda ngicishe ngasho igama lesikhono kodwa lizihlanganise nani. Sebona ntombazalwane lizihlanganisile nombuso kanye nemibuso yalomhlaba. So it's the mix yebandla nani nemibuso, church and state. Now ngoba ngiyazi mhlawumbe abanye bethu aqala ukuzwa ngale ndlela ngithe uthi ngengiveze i-magnifying glass yethu la i-spirit of prophecy sayisho lento. Mawufunda ku-manuscript release volume 15 page 39 it is the mingling of churchcraft and statecraft is represented by the iron and the clay. So it mix of iron and clay, it also represents a mix of church and state. This union is weakening all the power of the churches. Amabandla azihlanganisa nemibuso. As 21 they are becoming stronger, but they are becoming weaker. This investing the church with the power of the state will bring evil results. They have invested their strength in politics and have united with the papacy. But the time will come when God will punish those who have made void his law, and their evil work will recoil upon themselves. So kuthi laba bazalwane ukuhlangana kwebandla nombuso wenza ibandla libe kutheketheke libe buthakathaka libe weak. And siyatshela laba bazalwane ukuthi abantu uyabona indaba yepolitics. Let me speak the politics njengoba sekuvote bazalwane saye sayikhuluma but mhlambe izozwakala kahle mase ngikhuluma against vote. uNkulunkulu akafuni sizihlanganise nepolitics. Amen. Njengoba sifunda lapha bazalwane cabanga manje sengiyabona mhlambe nasi isithombe ka brother Ntokozo uyarana naye kuba council. Mina ngengiso ngaze ngiyabona isani ukuthi kumele simkhulekele ngenze ukuthi akazazi lezi mfundisi ezishoyo ukuthi akumele sihlanganise nepolitiki ngoba mhlambe nje uzenzele ukuthanda kwakhe. Akumele yabona mawufunda counsel to the church ngayibhala phansi page 316 Psalm 316 nje ikhuluma ithi we cannot with safety vote for any party.
ayikho iphathi ayileni yongirepresenta kahle ayileni ithi umfundisi who feels free to ventilate his political opinions must be released from ukusebenzela ibandla ithi with immediate effect. Sayibona bazalwane ukhuluma kanjani ipolitiki yakho mla siqala ukufunda sifuna ngovangelo ngithi bazalwane masifuna ukuba imbhobho yezulu kumele sibe imbhobho yezulu hayi izinto eziningi. Sikhulumela izulu kuphela angikhulumela ANC angikhulumela against ANC angikhulumela EFF angikhulumela DA ngikhulumela izulu. Uzomvangela kanjani umzalwane EFF njengu-ANC? Uyabona leyo nto? So manje wena ukhetha into ekudisqualifyayo ukuthi wenze kahle nangokuphelela umsebenzi kaNkulunkulu. Cacile ukuthi wena uyipolitiki uNkulunkulu wakho. Bazalwane siyakhohlisa abafundisi bakhuluma ipolitiki noma ubani. We cannot with safety vote for any party. Mina ngibethe conference umfundisi engibona ipolitical bekumrelease ngokuthi uNkulunkulu kusho kanjani uNkulunkulu futhi kumele ba release with immediate effect. With immediate effect. Then sikhuluma ipolitiki. And you know bazalwane, let me tell you the truth. If you see we uyiveza kanje lento. Hey, yinivezele noma kaniveze. Umusa wenkolo. Ngomusa inkosi bazalwane uthi ngibambe le ndaba. So sifunda iphelele ngimele ngiveze imali. Sifunda mhlambe kulama not next week khona there's something else kumele sifunde next week ebalekile but yonikhumbuzo ukuthi sasikhulume ngayo. All right. Nine engizoyisho bazana encane nje. Mawufunda ku last day events page 180. Siyatshenwa khona ukuthi kuza isikhathi la ibandla lizoshakwa ngendlela engathi selizoku kuthiwa it appears as though the church is about to fall. But it will not fall. Says the Lord bazalwane. But the sinners in Zion will be shaken out. This is a terrible ordeal, but it must take place. So, ngiyasho ukuthi leli bandla likaNkulunkulu. But the fact that ibandla likaNkulunkulu singalindele ukuthi sizobona kundiza ngingilosi nje kuma yathi amabandla wonke nje. No. Maningi ngizothina ama-tears ukuthi uJesu ama-tears ekhumbula kule parable which nama-tears. Maningi ama-tears ebandleni bazalwane. But kune shaking eyenzekayo. And bazalwane yabona ngendlela ekwenzeka ngayo manje. I see ukuthi ngempela we are reaching the final stages of his shaking. That's what I'm telling you when but let me tell you, kumele mawufunda uMatthew 24, ufunda uverse 9, angisazi sonke isihlelo ufunda uverse 9 ile khuluma ngey'ntshoshiso. Mawufunda uverse 10, yila ufunda nge-shaking. Now, into cause of the final shaking is the National Sunday Law. La abazalwane abaningi bathi sikhathele. Mawukuthi kumele siqhubeke nanenkolo. Kumele sihlukane nemisebenzi, kumele sihlukane even nokuphila kwethu. So many will be shaken out. So ngizama ukuthi masibona ibandla bazalwane liwa to a point where engathi ngempela it's about to fall ngempela. Kumele nazi ukuthi the final shaking ayisondele. Sayiza leyo bazalwane. Because ukuthi the church will appear as though it is about to fall, but it will not fall. Kodwa ayizuwa. Kodwa the sinners in Zion will be shaken out. Leso kuphuma wonke umuntu manje who's not on the side of uNkulunkulu. Sayibona nini bazalwane? So lento eyenzakalayo yenye yezinto eveza ngempela isikhathi esiphelile. Because uNkulunkulu uyasibonisa ukuthi when will the final shaking take place? Yeah. So that's why ngithi bazalwane uma ngaba sasingakholwa noba sasidoubt imfundiso bazalwane uNkulunkulu asiphe zona la elizwini lakhe nakumoya wesiprofeto. This is the time bazalwane yokurepenta. Yokurepenta sibuyele kwiqiniso kaNkulunkulu. Bamthize bengithi mhlawumbe ukuthi ngiphedelele lana and then ngizothatha bazalwane sesithatha nje nomkhuleko. Now bazalwane ngithi angivezele part yokuhlangana kwebandla nemibuso ngoba this is one of the final steps before Sunday law. This is one of the final steps before Sunday law. And indlela esisondele ngayo kuyona bazalwane iyamangalisa. Uyabona ngifuna ukuveza ama steps la.
ngiyazi ukuthi akekho kangibuzi kodwa ke ngafanele senike ngibuze ngoba njalo masikhuluma ngePaul lesilo iBhayibheli likhuluma ukuthi kumele singakhonzi isilo nomfanekiso wazo kwalo isila ngisho singathuli nani nophawu akekho kangibuze ngomfanekiso sake sakufunda once but once is not enough bazalwane umfanekiso wesilo ngizoyisummarize ngisho nje ukuthi it's when kuhlangane ibandla the church and the state. Now ngifisa sibuke lama steps just nje the simple steps before sifike ehlangene kwe church and the state. Ithi when the leading churches of the United States, by the way, image of the beast, the mark of the beast, la izoqala khona i-nation ezobilida wonke ama-nations America. Ithi when the leading nations of the United States uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, number one law. Ithi izoqala amabandla ahamba phambili e-United States azoqala athini ayunite ahlangane and ahlanganiswe izinto ekuyizona abazikholwa ezifanayo siyabona leyo nto. And then they shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions. So then ibandla akuzoba enough ukuthi lihlangane but lizo influence ini uhulumeni the state. Siyabona number 2 lo. Yabo. It then Protestant America will have formed an image to the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Number 3. So when the leading churches of America I unite, number 1, and then number 2, I influence uhulumeni. Uhulumeni ufake izinto ibandla. Njengoba America manje amabandla pro-life, it's good to be pro-life. Singayifuni abortion, singasifuni izinto eziningi. But into wrong ukuthi ibandla libe in charge of the state and lento izongena engathi into enhle njengokusenzeka manje. Kuthi hayi into enhle le ukuthi phela sifaka imithetho yebandla kuhulumeni angisho. But every time in history la ibandla kube yilona licontrol state, persecution by result. Kuthi masekuhlangane amabandla and then ahlangane ne-state, that is now the image of the beast. And then number 3, number 3 lana, then the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Civil penalties yintushiso. Sekala manje abantu bazokwela. Uthi hayi wena mawukuthi awuye enkonzweni ngesonto sanibamba nje ningaya enkonzweni niqhubeka nesabathi koqala ama-fines imprisonment. Then finally ngene ini ukufa. Do you see that, bazalwane? Do you know bazalwane? Okay, before we give you, do you know? Naye ngiye into futhi. Kodwa the Protestants lana great controversy page 588. Yona iyasitshela ukuthi amabandla akazohlangana nje kuphela wodwa. Iyasitshela ukuthi the Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Kutwa ibandla number 1 elizoyenza. Ngifuna sibone sikephi bese ngisabeza lezi. Okwamanje lento asayibhalele nathi ayiprofesi. Amabandla ayingahlangana nokuhlangana kwamabandla bazalwane akhona into ezihlukile Presbyterian Church ikhona lokho ahlukene wodwa. So ngakuthola lento ikhuluma elenathi yenzeka ukuthi ukhuluma into engeke false prophet. But I'm going to show you manje ukuthi akekho umuntu asho leyo nto manje. Then number 2, indlela bazalwane amabandla eseAmerica engayifuni ngayo Roman Catholic Church beniyomangala. In fact, ama-Protestants ase-America kuqala kuthi they used to teach izingane zabo bewafundisa ukuthi bamzona dala makuvela uPope ukuthi le indoda yesono. So nangaleso sikhathi kangathi hayi lento izeyenzeke lesifunda la ku588 ukuthi ibandla lizobamba isandla ne-Roman Catholic Church, the Protestant Church. But now bazalwane, that is what is happening. And ukuthi in both cases masebenzeke lezo zinto into elandelayo i-persecution. Now I want to show you bazalwane sesiki amabandla sebehlangene. Do you know that? And do you know ukuthi behlangene ne-Roman Catholic Church as well? Into seyisele is the union yamabandla
ne-government manje kuphela, the full union and bayicontrol i-government. So ifunda kakhulu lento mase sifunde i-third angels message, but bengithanda ngiyihlephule ngoba iyavela nala. So 2 things have happened from 2015 kuze kube namhlanje. Amabandla, they have united the Roman Catholic Church. Akudinganga ukuthi kube wona wonke. Ithi quotation, when the leading churches of the United States uniting upon such points of doctrines as are held by them in common and shall influence the state to enforce their own dogmas, then Protestant America will have formed an image to the Roman hierarchy. Great Controversy, page 445. So many are united. And then in 588, it is the Protestant churches again, the leading ones. They will be foremost in stretching the hand over the abyss to clasp the hands of the Roman system. So the only part I say is persecution. And what I'm saying is that we are going to these times. We are going to these times, Interface said the persecution, and the persecution is when the church, when it unites with the government. And Bazalwane, singabuke ngathi ngekenzeke mhlamba bani. But Bazalwane, ngeke ungenzeki. Already, amabandla, especially in America, not South Africa, they are very political. But especially in America, America, then it's going to spread to umhlaba wonke. They are so political. Mau preacher manje uJesu osindisayo. Kuba ngathi njawukhuluma nabantu. Kumele ukhulume ipolitics. Kuze ukhulume into ezwakalayo. Senze lento zalwana. And do you know ukuthi Donald Trump kuze abe umongameli? Wasizwa ama-evangelicals ose-America. Indlela abaningi ngayo, abanamandla ngayo. And I believe ukuthi ngempela if ever Donald Trump angaphinda angene in power, I think bazalwane ngabe kuyaphela ngempela. Because the church is the way bazalwane befuna, like manje kuba ngathi bafuna ukuthatha kanje umbuso indlela abakhuluma ngayo manje, bathi bakhathele abantu ababulala izingane. And you know some of the things abazikhulumayo ngempela izinto ezi-right ukuthi akumele sivume indawo zo-abortion zonke lezo zinto. Siyabona leyo nto. But bazalwane lithi iBhayibheli, the weapons of our warfare are not carnal. Izikhali zokulwa zethu akuzona ezenyama. Sakhumbula uJesu usho kanjalo 2 Corinthians chapter 10 kusukela verse 3. It is though we walk after the flesh, noma siphile enyameni, kodwa izikhali zethu zokulwa zona ezenyama. Uthi kodwa zingamandla kaNkulunkulu, izikhali zethu zokulwa bazalwane ilezi zokushumayela ivangeli nokukhuleka. Hayi ukuthi sizibambele umbuso. Siyazi isikhathi la lithi iBhayibheli sizowunikeza umbuso. Sizowunikeza umbuso. Hayi manje bazalwane. Sengathi uNkulunkulu angasiza bazalwane sibe ready. Isikhathi is almost finished. Isikhathi is almost finished. Kanti uNkulunkulu asiza sisibambe lesifundo sika Daniel chapter 2 and sisibambe nalesi bazalwane esivezayo ukuthi isikhathi ngempela sesiyaphela. Almost ngempela the clay has combined fully ne-iron. And the Bible in the days of those kings, in the day of that combination ye-iron and clay, uNkulunkulu bazalwane is setting up his own kingdom. And so he asked him what he should change. Just before Jesus said, this is where we are going, bazalwane. You know, if I can mankuluma, you know, Daniel chapter 11, ukuthi abanye they fed to izilwane abantu. Ucabanga bamdu nayi ngonyama sebayikhipha lana. Yalandela ne-tiger la emva kwayo ibona inganani nanje lapha. Asize bazalwane. And this is what I always say izihlobo. Ngiyacela size njengoba ngizokhuleka. Ngiyacela size bazalwane njengoba ngizokhuleka. If manje uthando lukaJesu alikasithi ngendlela yokuthi bazalwane sikwazi ukuhlukana nanoba yini esihlukanisa noJesu. If asikwazi manje ukuhlukana nama-boyfriend nama-girlfriend esibona ukuthi lama-relationship akasilideli kuNkulunkulu. If asikwazi manje ukuhlukana nemisebenzi esisusayo uNkulunkulu, if asikwazi manje ukuhlukana nepolitiki, and then sizitshentshile uma sekufike lesikhathi sobe siwilling ukuhlukana nokuphila kwethu siziqambela amanga. Yes, ithi bazalwane singakwazi ukugijima nabantu sizitshentshile ukugijima namahashi. Yesikwazi bazalwane. So isurrender idingeka manje, please bazalwane.
uNkulunkulu ethi angasiza yiso lesi sikhathi sangempela ukuthi angifuni ukuthi singabikho excited but yabona singabi nemizwa nje kuphela but bazalwane senze lento uNkulunkulu afisa siyenze yabona lento bazalwane ake sikhulekele and then we'll just take my prayer requests afterwards. I just want to close. Father, in the name of Jesus Christ, because siyabona ungaphiliseki Nkosi ixesha liphelile futhi lisiphelele so Nkosi asikabikho ready. We are asking Nkosi for uncedo. Nkosi asifuni Nkosi ukuba ngamavila singenzi oko Nkosi usiphila amandla okwenza senze Nkosi nathi senze. And apho sihluleka khona Nkosi amandla wakho angenelele somali. Please Father. But nje siyakuthanda, we really love you Lord. Njengoba sidibene apha, I really believe wonke umuntu Nkosi siyakuthanda and siyafuna Nkosi kakhulu that mawubuya Nkosi sonke sihlangabeze ngamafu. Oh Nkosi, it's going to be such a great day. So Nkosi sihlangabezana Nkosi. Sibona wena sidibana Nkosi emkhathini sihlangabeza. Oh Heavenly Father, sincede. You know Lord, ezinye izinto xa sizithetha ngoba sikaze sizibona zisenzeka ingqondo yethu ayikwazi ukubamba but Nkosi siyavuya kakhulu ngoba usishiye with prophecies asibonisa ukuthi everything Nkosi oyichili yenzeka. So even this one Nkosi ukuvuka kwabafileyo nokuba Nkosi nathi usithathe Nkosi sibe nawe esulwini. Siyazi Nkosi nayo izokwenzeka. Please Heavenly Father, help us to be ready. Kukhona nje this crisis ephambi kwethu ngoku le Sunday Lord Tata. Hey Lord, we are not ready Lord. Siyacela usincede sibe ready. That's all Nkosi I'm asking. Ngiyacela izimilo zethu Nkosi zireflect uYesu ngokuphelele. And Nkosi even physically sibe prepared. Please Father. Please Nkosi, bring help, bring healing Nkosi nangoku wonke umuntu lapha endlini Father. Siyacela nje moya wakho oyingcwele Nkosi usenzele nje Nkosi isimanga uyibuze Lord. Please Father, help us. Cela konke Nkosi in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be